Tala lava e nei vaenga o telefou. Ua whaelo mai le ofisa le saunga le mua ngā luenga, le WorkSafe New Zealand, o le a whaia sa lātou suenga o whaalapo tonga umama ofisa e iailo lātou tiu te whai, mō le waia o le saunga le mua tangata uma e whaonga ina ia le malai mō tā whaonga le Holiday Park i Mount Maunganui, le o loa a whia nei i le solo ele. Peitai sa wha mawhaina mai e lea mta ngā luenga le malo, o lo awele wha mua le teimi nei i ngā luenga ia o whaia e tausa ili ai i a maua uma i a tangata ia na whano ai le soifua i lea wha lave wha le natura. Sa wha mai le li a siasi nia o le WorkSafe o Rob Pope i se talanoanga ma le wales wha sa lawa New Zealand o le pulenga o le Aotearoa i le tasi wha la Pope tonga o lo fia talanoa i ai mo se malamaanga atoa e tusai o le nei wha lave. O lea songa fuana nafi, lea sa toi a mata ai ngā ruenga nei, i le sa ilia o tangata o lo tanumia pēr i le palapala i le aua maunga o le maunga o mauao. Na whaadia mai a Rob Pope, o le a ngāru nui whaatasi o lātou ofisa ma leo i le suenga o whaatūlanga ina nei, pe a ho ina mai a ngā ruenga i le sa ilia o tino maliu o tangata na fia. O le fuafuanga le pulenga o le Aotearoa ina ia whaia suenga alo ia o le nei whaalave e langolangoi na malosi e le pālemia ia Christopher Luxon. Ta ua le pālemia i se talanoanga ma le wales whaasa laua New Zealand e matua tāla whea ngai le nei fuafuanga. Ona e to tele tangata ia o lo fia malama pe aisea na le vave ai se fuafuanga e ave sea uma mai ai tangata mai le vaenga o le maunga lea na afia i le solo ele i le vaveao o le astofi ua mawai. O lea ua whaailo mai e leo ia le ingoa o le tangata lea na maualo na tino maliu i le waitawhe o le Mahurangi River i le aso tonai. O ia lea o te kani maeu aropasi e whaasa fulfidu do sanga le soifua mai i Kiribati. O ia lea o se dipoti alo ia mai le ofisa o le leo na momoni ai alo ia ma wha mai senga mo le ainga o le neili i le nei taimi whainga tā. O le ua maliu o le ta vale lea o le ta vale lea na ta whea i le solunu na te nei a o tau mawhai e fia sopo ia le isi tu vai i le taimi o lo longa ma ta whenga ma mawha. Na mawhai o na whaasawina mai lea whaalawelave ia leisi tangata sa to lua ma lewe ta male. Ua tu inatu nei lea ma ta upu mo suenga masani le pule maliu po le corona. E whaitau miliona tā la le ngau o lau whai whaatoanga i le tu malo Canterbury ona o winga wha le tonu o le tau ma le timu aisa lea na lawe ai lea vaenga o le tunu uilas foroi le taruai. O lona tonu i lea o timu aisa po hailstorms ua palasi i lea vaenga o le motu i saute. Mai ua matua i longo nā whai nai i a fua o la tu whaatoanga o la au aina o le mawhai ai o na sele ina. Na whailo mai e teitei whono o le Society lau whai whaatoanga i Canterbury o David Burkett o le teimi nei e le tau o na sele ai i ati na e nei e awhi ai i le barley ma le wheat a toa fo i maisi i whala au aina. Ai ona o le malosi o ti munga matulanga le mautonu o le tau o le mawhai ai o na whaonga aina le malosi na do tō ai nei whaatoanga i le tausanga ua tua na ia tu nei. Na ia ta ua na amata mai lawa il kirisimasi o na fesuisu ia i winga o le tau o le aso ua la mo vevela o le aso fo i ua mamafa ai ti munga ma sa wai ma le timu aisa. Sa ia whaalia fo ia ma sani au na ta i toru pe whaani timu aisa i se tausanga. Ai o le nei tausanga ua se furu ma le lua le lei ia taimi ua pa ua ai le heil ma ua wha leanga i nai fua o whaatoanga. Ua whaatauina lau whai whaatoanga le tau a whaai o fua la tau whaatoanga o whaatama ia e timu aisa pe tusa ma le se furu miliona tā la i le tu ma lo lava le nei o Canterbury. O nisi whai whaatoanga sa whisiringia le wales whaasa laua New Zealand na o la tau whaadia le matua te leo la whaina o la tau a tina e ona o le se leni ua le maua taru ai whaale tonu e mafua mai winga whaale tonu o le tau.
e le o a whaina ia whawhi taoli ia le au whai whaatoanga o la fumanu ai pei o le tu pao whai whaatoanga o la autotō ia ua whea ngai mo whawhi taoli i le tu mālole nei o Canterbury. E tolu sui ua wha mawai le masina ua mawai atu nei o e tusale o le awha sui a wai o se komiti na filifilia la tau te whautua ina le mālo e tusai o ni awala e mawhai na tau fiai i a fianga o tangata o na sori ngā tu la fono e whai e tonu o whale o loa te tele whape ai ma supermarketi. O le nei komiti whautua e to lima o na sui ai o lea ua wha mawai e sui e to tolu o le sui o lo lata mai nei o na wha mawai mai lona to whinga. O le wha tonu lea o le wha la poutonga le au whai o loa e ta ua o le Retail and Z o Carolyn Young. Na ia ta ua mafua ona le to e fia avea o ia o ma sui o le komiti o na e le lo la wā ma le li o lo te whono ai le teimi nei e ngoa ia sani kosho. O isi sui o le nei komiti ua wha mawai e au fiai le pule o le kompani o le food staff mo le motu i matu o Lindsay Rolls wha pe ai le pule o le kompani o le Michael Hill o le li ngoa ia Michael Bell. Ua te toi ai nei la na o le tolua sui o le komiti o lona te whono ma le pule o se whale whaata wai awa malosi Hamilton e ngoa ia Ash Palmer. O le tausanga lua fe lus fulfa le ana to fiai le nei komiti le malo ma le wha moe e ta i lua tausanga le umi e ngā lue ai. E talu na tula i mai le komiti ua tele ni whai tionga ua whaia whaasanga iai ona o le tele o tupe ua alu ai. Ai moise lava i le pili mo le tutongi o lona teite i whono le ana o i lua se lau tolus furua fe tala i le tausanga mua. Ua tau fia le toi whaatawina atu o se pai e alu mia tele se tasi o whale ainga i Aukilani ina ua maua i suenga le pulenga o lea ai o le ano le solfonua sa whao ngā ina ai e le i pasia mo le fufonga tau mawha. Whaalia whapea o le i whaia kirisi masi na amatau na whaatawina mai le nei whaloloa ingo o le Pakuranga Bakery ia pai e ta ua o le loi horsey pies mai sa whaalau i lo fo i lunga o le lato i tū lau i le Instagram mo le sila fia o le au whaatau. Ta ua mai le matua alu mia tele o le nei pai ma e to tele na fia e whaatau pei ona i loa i whetusia inga i lunga o le social media. Pei ta i lau le vai aso na te nei le ana whaamaunia mai ai le Pakuranga Bakery ua le o toi maua le pai le nei ona ua tau fia le City Council. Whaelo mai e Veronica Lee Thompson e ulu i aisu asuenga whaapitoa a le City Council o Aukilani na o lato maua ni whai tionga mai le momaru le tunu ma awina tuaini tangata asiasi i lea whale ainga na ia ta ua o le ana o le solfonua na whao ngā ina e ngausi ai i a painei e le i pāsia mo le tūlanga saonga le mu o le fofonga tau mawha. Na ia whaali fōi na la whai ia vaenga na tutoe o le ana o le solfonua a to ai mo pai e le i taulia na ngaosi mai ai. O le whao ngā ina o le ana o solfonua i mea tau mawha e whaatanga i te tonu o New Zealand. O se whaalinga mai le mtanga luenga o whaatuanga le Ministry of Primary Industries na tauai e tasi lava ia le kompani la i sene ina i te tonu o le tunu atoa mo le saunia o le ano le solfonua a wale fofonga tau mawha o te ngata soifua. O le tula fono foi o loo i nei o so se tasi e maua ua i e whaia ma le mautinoa le whaatau i nātu leo le ano le solfonua e au noa ma se le isene e mo whai o na whaasalaina i le salatupe e o atu i le se lau afe Tala po o le whale pui ai mo le umi e tasi le tausanga. O lo o whaawa o pēsu e suenga leo i le whaalewe lawe na mali waise tinai le nuu o klutha i le asforeile na tenei. O le tamai tai o maliu o whaamtaleina wa pēo stasia lo whangia tele ma whaalo lungia e tangata sao lato ngāru lue whaatasi. Sa mauai fo i leo i te tono le whale na tupuai lea whaalewe lawe i le awalengo o le Adams Flat Road i a se li na manua ti ngā ina
mai o lo tau fia I mo tongo fitinga I le whale mai le teimi nei. Whailo mai e nisi o o mo tangata na ngā lulu e whaatasi ma le neiti nā o mo liu e whapea. O le tamai taile nei ngo I a Gillian Clark sa ngā lue o ie le whale mai o la fumanu I le Glutha Vets I Melton. O se ripoti le wale svasa laua New Zealand na ta wai o lo masalumia le leo o lo whea ngai ma le suenga o lea whaalewe lave le pule I le ola I le whaalewe lave le nei. I mea tau upwhai o mā lo, o lea ua se atu le pātia le New Zealand First I le tūlanga tolu I vaenga wha upwhai o pito I langolongoina le au pālota o New Zealand I le teimi nei. Nei loa le tūlanga I le suenga le tamai nei o manatu o le au pālota na whaafoe le wales whaasa le laua New Zealand I le Read Research Series. Whaalia whapea o se tūlanga o pito I malosi lea o tūla I mai le New Zealand First I suenga nei taru mai le varu tausanga ua tuanai. E le ngata I lea, ai sa mai tawina fo I le CTI o le tūlanga langongoina o le teitai o le New Zealand First, wawasa manai o Winston Peters, I manatu o le au palota, I le tangata e au pito le lei, pe a vea mapale mia o New Zealand. O lo o tu mau o na mau o lunga pea le langongoina o le patia le Labour, e le au palota uma o le tinu, na wha au popo le o te si fitu pasene, tu lai mai ai le Labour I le taimi nei I le tolu sfuruma le 5%, talu mai lawa le masina o se tema. O le National o pa u I le tolu sfuruma le tasi te si male 5%, o se pa u le atusa male o te si 1%. Ai o le partia le New Zealand First, le o tūlanga tolu atu I ai I parti te tele nei lua, na wha au popo le tasi te si male tasi pasene, ma o nei le New Zealand First I la fa inga iwa te si ma le 8%, o se au fa inga o pito ma ununga le o iai I le New Zealand First I suenga nei le Radio New Zealand Read Research talu mai le tausanga I lua fe se furu ma le fitu. O le partia le Greens na pa u le tasi te si 3% tu la I mai ai la tau I le iwa te si ma le 1% I le taimi nei. Ai o le Act o lo o fitu te si ma le 1%, ma le partia Maori e 3% lena pa uai tūla I mai ai I le tasi tesi ma le tasi pasene I le tūlanga langoina le au pālota o le tunu o. O le ale toe tau wāle li whai pule si ni o le Labour o Damien O'Connor I le tūmalo le West Coast Tasman I le pālota tele I a Novema. Whaalia mai le li whai pule ne nei whapea o ia ua nofo nei Dunedin le ana se ea tu I ai I le tausanga taluai. Mai o le mafuanga lea o lana whaai unga I le toe tau wahai I le tūmalo le nei o le West Coast Tasman. Nei e ta o fōi le aisana whaamoe moe whaamawai mai upu whai o malo I le teimi nei. O le li le nei, Damien O'Connor, tolu tusanga, o a vea mo whaipule e le ngata I le tūlanga o le whaipule filfidia, po o le whaipule mai le lisi o le patia le Labour, ai e tele matanga luenga sa a vea I fo I ma min star I a so ua mawai. Nei e ta ua le avanoa le leile nei mo se sui fau le Labour e ta moe ai le tūmalo le sa ngarue ai o ia mo se teimi umi. Pei ta ilae whaato a whaai loa mai la so mua February le lisi aloa ia le patia le Labour mo le fina wina o le pālota tele le masina o Novema. Ua ho I se tūlanga maua e le tau o le auro I maketi whaale vāo mā lo, le ua tūlai mai ei nei I le 5 awhe tā la I le au nese. Ua mai ta wina le se atu kompani ma tangata e inivesi ala tu tupe I le auro, ona e saunga le mu, ma fua lea ona tūlanga ma ale, ua tūlai mai nei I le vā wheano aloha I o mā lo. O le whai te tele o le vevesi le vā le malo a Amerika ma tunu o le nei to, ona o le fia maua e Amerika o le motu o Greenland, ua mafua ai o na sawa le alu lunga o le tau o le auro e nei teimi, ona o fōlinga le mautonu e ono o iai mea tutupe a toa male ta mao a inga o le laurangi. O le tausanga na te nei, lua afe lua sfurulima na siti ai I le ono sfurfāpasene le tau o le auro e mafua mai whainga whaavai tutupe le malo a Amerika ma le tele o le auro o whaatawina e le malo o saina. Ta ua I te lipoti le Reuters o lo valo ia mai le ono o atu o le tau o le auro I le tausanga le nei
I le ono afe fa se lauta la I le aune se tasi po se fua e velesi e lima afe tot se lau fitu lima tala I le aune se. Na pine auro ia le li talavau o Finley Melville Ives o New Zealand I le ta'alonga ta ua o le ski super pipe a le vaenga o li I ta'alonga o le Winter X Games na whai Aspen I le asunga fua. O lea pine auro ua nuai nei auro o New Zealand ai wha la tau pine siliva I ta'alonga nei e tape nai mo le Olimpeka o le tau malu lu le Winter Olympics I e whai Milano Cortina ua toe lua nei vai aso. O le lile nei, Finley Melville Ives mai Wanaka, se furuiva tausanga le matua, o le tausanga tanuai, sa tūlanga whai I lea tu unga, a o lea la ua pine aurua I le nei tausanga. Ta alonga le Olimpeka o le tau malu lu, le Milano Cortina lua o luono, e amata nei le aso ono o Februari, ma whanga solo tuai se I le aso luas furu luo Februari, I le atunu o Italia. O le vai so nei le o amata whanga so loi fuafuanga mo le sa Ilia mo le filfidia o sa whaia o ngā unu fau o le au o le olo peleki. Sa wha mawhaina mai e whapea o le zangata o la filfidia e matua te taunava o na iaiso na ngā wha whaia onga I ta alonga le kopi wha le vāo malo po o test rugby. E pei o le vaenga au tūle tasi sa misi ma le iai I le whaia onga le sa iai talua nei o Scott Robertson e le I whaia onga mua o ia I se au le kapi wha le vāo malo I le taimi na tōwhia I le tausanga I lua whe luas fulwha. O le taimi nei lai tu sai o li poti wha sa launga e pei e to o lua I la oa ia o lo o laununga I le ono whaia iai o se filifilinga mo se whaia onga fau. O la oa ia e au fiai I Jamie Joseph ma Dave Rennie. O Joseph sa whaia onga la tamai nei le au a Iapani, a Rennie na whaia onga unu I le au a Australia le Wallabies. O le komiti po le panel ua whengai nei ma le sa ilinga o sa whaia onga fau o le All Peleki, e au fiai le teitei whono o le komiti whaafoe o le uni le kapia New Zealand, David Kirk, a e whapea stasi o sui awai o le komiti whaafoe o Kevin Melamu, o le li o Don Tricker, o le vaenga o le High Performance, whapea le li o Steve Lancaster, o loa venei ma sui pule po le CEO o le uni le kopi, ma se tasi o tamata alo e le 11 o na malo loli taia mai I le tā longa. Whadia mai atonu pe masina atoa le umi o le whenga iai la tau nei ma le ngā ruenga I le tau sa ilia se whaia o ngā unu fau mo le au le kopi e New Zealand. O le masina o iulai le a matai tā longa wha le vāo malo o le neitausanga a le olo peleki. E a matai tā longa ma Falani, ma Italia, ma Aialani, I le tāmirisanga fau o le Nations Cup, o na so o tuai lea ma le tāmirisanga e varu tā longa I tu tonu a Whilika I saute, e au fi ai tā longa whaitawina po test e wha I le vā ma le Springboks, le o lo umi e nei le siumpini, po o le ipu o le laulangi, I le kopi nei tai se fulu ma le lima. Whai unga lea o telefau.